chimwana nechimwana chiba chocolate. Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm Caroline Dr. Thomas Chauke. And then from there, so of course, yaka osungo miss the post. Even there, continue, of course, tell Egypt the caterpillar of war, or doing a linka, the boss. Yeah, so Mungamal take it, of course, of course, yeah, August. If you want Dr. Thomas Chauke, of course, you could talk about number 37. So that announcement, of course, I relating of course, very, very literally, but there's actually I relate announcement that very, that's why I'm going to an EP, of course, leave from Sanakshon 5 songs. Ini kan timaka tadi digital, ini semua lain sih. So the online stuff. Sih online. Saya bicara sen kasih. Logo ni cua, anti gua sekretari staf komandan. Gua, onga kumuno, anga fan lange gua, umesa di sini tu kelafai. Oh, masa EP. Fane umesa EP. This relation of what's another defense strong. What's opening? What about masa an EP and stuff like that. Yeah, so I've been monitoring his page. This one, Dr. Thomas Chauke Loyal Fans page, very. So this page, in overall, it's his page. Update of course. Update angava kao makole muntindi. I believe so. Kumunda update anga kao made mountain street. Langa created this page. Was not show more. Come check. Come show very push na show as you can see. Vasha sana sound the same engine wiki shkuma. So the fans kind of kao would so shimata number 37 star. Shimata number 37 star. I will look samru and then I can't monitor show. Mawana makalewa. And the Rosen can't sa shimata number 35 in Fikan Kumago. Online I think show my so with the 3rd December. Very na stole easy good tola show made the following day YouTube very actually show my the 2nd December. So okay, no sa calendar guys. Asha balance. Yeah, calendar na guys. Namtla look at the 17. Imagine, look at the 17 that December, as you can see, look at the 17 here. So last year I made it to somewhere area. So last year say very good now. So Mr. Post na Dr. Joshua. So date year last year as Master Chile and one I make a shinga or Master number 37, I got the 13 or the 14 here. You're gonna actually make a sense of Kushinga or much matter here, 13 or 14. However, now in Wanashinga makes sense of Kushinga or Magalan this because Shogo she figures you might the 20 or the 21. Asha makes sense because look say so it means kuba ko sala vikero ntsena and 2 days very lembere mosono asha makes sense so kuba ka mina anboni ku shinga how much matsana ma 37 ku landis in this way she be para because look sho mala sho shitaterala ntsena even the 2 days even then lember va ri herini so kusungula rin'wana lembe so aswi kuhlanganini. It does not make any sense guys. Aswi kuhlanganini kan swi cheka that way. So loko ri ani nyika hi the percent as Master T anta ko ni xi nyika only 10% ku swi nga huma ximatsatsa number 37 ka lembe ra 2024. 90% I don't believe so. I don't believe so ku xi nga huma loko ni kha ni langutisa masiku la because loko ve nge endli nchumu ve nge endli mali that way. Because online I want that much man ku ya hi ntikelo wa vona minkarhi leyi ya vona a va xavisa swinene minkarhi leyi ya vona but now ve nge xavisi online. He won't sell online. He won't sell online because avatala no ndla swa ti USB and stuff like that but come now these days kahle swo xava swa fana khale masiku lama so he won't make money kula lantisi loko vo ndla ta xikuleti ngopfu ku vona ka mina ro nkha ni swi langutisa hensi ni nga believe ku xi nga huma ximatsatsa number 37 ma yi vona mhaka leyiwa.
Yeah, so what do you think, Master T? I think hi ku vona ka mina Dr. Thomas Chauke a va fikele va humesa ximatsa xo hetelela swi va swi ri official swi tiva ku ri se xo hetelela defense ti va kha ti swi tiva na tona ma ku va na mhaka leyi swi nga va kahle that way loko swi humesa sweswo va swi tlhe swi tiva ku i xo hetelela because sweswi a va ri ku phuxiweni and hamukumuka a va nga ready ku va na ku humesa ximatsatsa number 37 hence mintiwa kha vulavula na hi ti-EP and stuff like that ma na mhaka leyi so hi leswo very very as Master T very very if I'm wrong xo huma ximatsatsa number 37 a ni ta vuya ni ta endla video ni ku a se xi humile I was wrong but loko ni kha ni languta ti-chance I'm giving it 10% chance ku xi nga huma ka 2024 hi leswo even then of course hi viki hi vuya ka Hosi Ngome the Post wa ku na hungu ra kahle swinene to his fans ya ni nga vula ku swi direct ngopfu ka his fans hi vona va nga swi appreciate of course he wrote artists loading so loko fika hi pfulela swona ku hayi ku na graduation invitation kwalano very then Ndlovu's family invites you to the graduation party of their two sons Terence and Tyrone as you can see kwalano so very venue ngove next to old tribal office hi leswi nga fika ku tsariwa swo kwalano so kwalano of course a swona ku vekeliwa vana vambirhi mi ni tiva I think ni tiva lexi ntsanana lexi xa n'wana wa Mr Post lowun'wana a ni n'wi tivi siya mina ni tiva lexi ntsanana lexi a ni xi tivi lexin'wana lexi as you can see kwalano va ku theme i royal blue kwalano as you can see I guess hi yona leyi swi nga hi mbala kwalano and stuff like that so leswo mhaka kahle it's not a problem his fans can go and enjoy. Yeah, date of course is the 23rd of December 2024. So previous mi nga mi swona of course hi fike hi vona Mapele the Boss a fika titsaketsela GBT kha pena mina fu a tlhakomisa ku dza hanya open and stuff like that if mi nga se vona video leyi ni ta vekela a link on top comment however GBT kha pena mina fu ivi a respond and the post leyi a nga ni vonanga because a nga swi tekelanga nhlokweni so he wrote loko a ri na munyu a hi ka Somizi Mhlongo okay veve a swi tiva Somizi Mhlongo munhu wa njhani a munhu loyi a ti hayidaku ku i tlangela team yini like a nga ti hide we know it swa tiveka okay a hi ka N'wamintwa hi leswi a ka fika tsala swona so post leyi direct ka Mapele how Master T well Mapele u huma ka N'wamintwa mavona se vita va hi kume an idea ku ndleka Mapele u huma le ka N'wamintwa leyi i tshama ka N'wamintwa hi sweswo so obviously Jide kha bina mina fo i chingela Mapele la i ri loko a na munyu a hi ka Somizi so basically is trying to say ku Mapele i a hi na vavanuna ma yi vona post leyi leswi a nga tsala swona kwala so a hi tivi whether ku nga ku ri ntiyiso or ku ri beef I don't know hi leswi mina ni nga fika ni swi vonisa sweswo kwalano vhela ni vona u nga kha komisa ku dinge respond Jide kha mina fo di respondeni mara mani expect a live video that's why ni delay na video leyi a ni expect ku ta ndla live kumbe o ku chaveni ku ndla swilo swi va tlile a ridzi because la i be masivi la lo ako Dr. Joshua man ata Dr. Joshua man ku ri beni mayingani beni mara ka Mapele ni twa ata hi side a ku vona meno fo leswo loko ri amukeza fika phanta kombela mi tika subscribe mara u bihile wena yes na mana wena u bihini loko ni bihile mana wena na baba wena va bihe ngopfu ku tlula mina wena kahle ku bihe family hinkwayo ka n'wina wena